Na prvi pogled, Courage the Cowardly Dog može delovati kao još jedan od onih slatkih, luckastih crtača iz 2000-ih. Ali iza njegove šarene spoljašnjosti krije se duboka i jeziva mitologija, koja obrađuje teme izolacije, depresije, traume i kosmičkog horora. Kreiran od strane Johna R. Dilwortha. Emitovao se na Cartoon Networku od 1999. do 2002. godine. Ovaj crtani zauzeo je posebno mesto u dečijem televizijskom pejzažu, zahvaljujući jedinstvenom spoju crnog humora, psihološke napetosti i nadprirodnog pripovedanja. Ali ono što zaista daje snagu ovom serijalu jeste misteriozni i uznemirujući svet koji on gradi. Svet koji poziva na dublju interpretaciju. Radnja se odvija u fiktivnom mestu Nowhere, u Kansasu, gde Courage, mali ružičasti pas, živi sa starijim bračnim parom, Muriel i Eustace. Ime mesta Nowhere nije samo geografska lokacija, već ima dublje značenje. Kao što znate, Nowhere znači nigde. Muriel i Eustace žive na usamljeno smeštenoj farmi, gde nema nigde nikoga. Okruženi su pustinjom bez jednog komšije, van grada i van civilizacije. Ova geografska izolacija odražava emocionalnu i psihološku izolaciju, koju likovi, posebno Courage, osjećaju. Da se uspravi malo. Shvatila sam da sam se mnogo pogrbila. U većini epizoda spoljašnji svet narušava njihovu tišinu, kroz čudovišta, zlikovce ili nadprirodne pojave. To što se sve ove neobjašnjive situacije dešavaju baš njima, uprkos fizičkoj udaljenosti, navelo je mnoge da veruju da Nowhere nije pravo mesto, već limbo prostor, te je granica između stvarnog i nadprirodnog jako tanka i prozorna. Courageova stalna uznemirenost dobija dublji smisao kada uzmemo u obzir njegovo poreklo. Mnogima, pa i meni, je bilo čudno što je Courage tako stalno uznemiren i anksiozan, ali ako ste pogledali epizodu njegovog porekla, sve će vam biti jasno. Njegove roditelje je oteo zli veterinar i poslao u svemir. U epizodi Sećanje na prošlost Couragea otkriva se da je zli veterinar poslao njegove roditelje u svemir. Courage je ostao sam kao štene, sve dok ga Muriel nije našla i usvojila. Ova rana trauma oblikuje njegov pogled na svet. On je stalno uplašen, ali se ipak suočava sa svakom pretnjom, kako bi spasao ljude koje voli. Njegovo ime, Courage, to jest hrabrost, je ironično prikladno. Prava hrabrost nije odsustvo straha, već delovanje uprkos njemu. Courage se ne povlači pred opasnostima. On se suočava sa faraonima duhovima, zombijima, demonskim mačkama i svemirskim čudovištima, dok drhti, plače i vrišti. Za mnoge gledaoce, Courage je metafora za život sa anksioznošću ili posttraumatskim stresnim poremećajem. On nije superheroj, on je preplašena duša koja se uzdiže, jer ljubav to od njega traži. Muriel, to jest njegova omiljena osoba na celom svetu, predstavlja brižnost, negu i ljubav. Ona je Courageov oslonac. Retko dovodi u pitanje nadrealne događaje i uvek ostaje smirena, pružajući utehu i podršku. S druge strane, Eustace je gunđalo, sebičan i često surov prema Courageu. Voli da ga plaši mask i viče glupo kuče. Njihovi suprotstavljeni karakteri odražavaju dva odgovora na strah, empatiju i okrutnost. Ipak, Eustace je prikazan kao usamljen i emotivno zakržljav. On je još jedna žrtva izolacije. Ovaj crtani se često prigrava drugim žanrovima. Prokletstvo kralja Ramzesa odnosi se na klasičan horor. Maska prikazuje zlostavljanje i traumu kroz misteriju. Demon u dušeku parodira Exorcist, dok Kuća nezadovoljstva crpi inspiraciju iz paganstva i folklora. Mnogi fanovi upoređuju ovu seriju sa delima H.P. Lovecrafta, posebno zbog tema kosmičkog užasa, kojima nepojmljiva bića ignorišu logiku i čovekovu važnost. Neki veruju da Courage zapravo halucinira, dok neki misle da Nowhere postoji u paralelnoj dimenziji, koja privlači sve paranormalno. Jedna od najpopularnijih teorija jeste da je ova serija prikaz sveta iz perspektive psa. Courage ne razume svet oko sebe, pa obični predmeti i ljudi postaju monstrumi. Ova teorija posmatra seriju kao tužan, ali topao prikaz toga kako psi štite svoje vlasnike, iako ne razumeju svet oko sebe u potpunosti. Sad se osjećam loše što se ljutim na svoje pse kad krenu da laju bez razloga. Jako mi smiješno se pogotovo naljutim na dva manja psa koja imam. Ajde kad su je kane manje više ako laju.
ali ono i Pablo su dva mala psa i kad krenu da laju na nešto bez razloga, to me toliko razljuti jer sam u fazonu šta ćeš ti da uradiš sa tvoja 3 zuba i šta će ovaj mali pacov da uradi, znači ne možete ništa, neko dođe da nas napadne, ništa ne možete da uradite. Da se vratimo na video, ovo me samo podsjetilo na moje pse. Druga teorija sugeriše da je Nowhere zapravo čistilište ili limbo, mesto gdje su svi likovi zaglavljeni sa svojim nerazrešenim traumama, prazan pejzaž, odsustvo protoka vremena i stalne prijetnje dodatno podržavaju ovu jezivu interpretaciju. Da li ste znali da je The Courage the Cowardly Dog inspirisan pričom pravog starijeg bračnog para koji je živeo u izolovanoj kući na farmi blizu mesta Truth or Consequences, Novi Meksiko, pustinskog grada poznatijeg po jezivoj atmosferi i nadrealnom pejzažu. Teorija tvrdi sljedeće: ovaj par je nestao pod misterioznim okolnostima 1950. godina. Njihov pas je pronađen živ, ali prestravljen. Nađen je sam u kući nekoliko nedelja posle njihovog nestanka. Tokom godina pojavljivali su se izveštaji o čudnim događajima u toj oblasti, uključujući viđenja vanzemaljaca, nestanaka bez traga i paranormalnih pojava. Slučaj je navodno ostao nerešen i deo folklora Novog Meksika. Zašto ova teorija deluje tako uverljivo? Pa recimo okruženje u crtaću, usamljena kuća, usred ničega, stalno izložena pretnjama nadprirodnog i vanzemaljskog, jezivo podsjeća na UFO zone. Još je uznemirujuće to što je Courage jedini koji vidi opasnost, dok Muriel i Eustace sve ignorišu, što dodatno podržava ideju da je on jedini preživeo, a njegove traumatične uspomene su postale osnova ove serije. Nema zvaničnog dokaza da je Courage the Cowardly Dog direktno inspirisan ovim parom. Ova teorija je najverovatnije proizašla sa creepypasta foruma i Reddit diskusija, gdje su fanovi pokušavali da povežu jezivu atmosferu sa stvarnim misterijama pustinje. John R. Dilworth, kreator serije, nikada nije potvrdio ovu priču. U intervjuima je izjavljivao da je inspiraciju crpeo iz klasičnih horror filmova, psiholoških trilera i nadrealne umetnosti. Prava inspiracija za mesto Nowhere bila je, prema njegovim rečima, osjećaj izolacije i straha, koje pas može da doživi dok pokušava da razume kompleksan svet oko sebe. Čak i ako ova teorija nije istinita, ona je dokaz koliko je atmosfera Courage-a strašna i duboka. Crtan je bio toliko jeziv i misteriozan da su fanovi mislili da mora da ima mračniju pozadinu. Na taj način postaje deo nasleđa same serije, urbana legenda koja nastavlja da budi nelagodu i decenijama nakon završetka emitovanja. Jedna od najstrašnijih epizoda i epizoda koje se svi mi sećamo, Demon Freezer iz Nowhere-a. Ova epizoda se izdvaja, čak i u seriji prepunoj uznemirujućih trenutaka. Ne samo zbog nadrealnog stila, već i zbog duboko neprijatnog podteksta. Iako se u priči eksplicitno pominje samo šišanje, mnogi gledaoci su tumačili Freezerovu obsesiju šišanjem preko granica pristanka, kao metaforu za narušavanje granica, kontrolu, pa čak i seksualno nasilje. Hajde da objasnimo zašto ova epizoda ima takav utisak na gledaoce. U epizodi Courage posećuje jezivog frizera po imenu Freaky Fred, nestabilnog nećaka od Muriel. Fred govori isključivo u pesničkom stihu. Barbara, my love was named, and her fair hair are mane untamed. Sa jezivo melodijskim i pomaknutim tonom. Ima užasnu obsesiju da šiša kosu, koju ne može da kontroliše, nazivajući sebe nestašnim. Me to be naughty. Kada ostane nasamo sa Courage-om, on zaključava vrata kupatila, zarobljava ga i šiša ga do glave, protiv njegove volje. Iako niko u ovoj epizodi ne umire i Fred nikada ne koristi otvoreno nasilni rečnik. Cijela scena je čista noćna mora. Zašto mnogi veruju da ova epizoda simbolizuje seksualno nasilje ili pomeranje tuđih granica bez pristanka? Pod broj 1. Izražavanje pristanka. Fred uvek čeka da neko kaže da želi šišanje, ali čim to kažu, on pređe granice i uvek ošiša više nego što treba. On ne šiša zbog estetike, nego ličnog zadovoljstva. Isto tako, možda smo na prvi pogled pomislili da on uživa u samom šišanju. On zapravo uživa u narušavanju i prelaženju tuđih granica. Pod broj 2. Ton i režija. Ova epizoda je režirana kao horror film. Zaključana vrata, uplašen Courage, Fredovi šapatom izgovoreni stihovi. Imitiraju predatorsko ponašanje. Pod broj 3.
pesnički monolog kao vid manipulisanja. Fredove rime zvuče kao opravdanje za njegovo ponašanje. On se ne stidi, već uživa u tome. Reč nestašan ima često tabu prizvuk. Pod broj 4. Courageova bespomoćnost. Courage je fizički i emotivno paralizovan, kao što često biva kod žrtvi zlostavljanja. Njegovi vapaji se ignorišu i niko ne dolazi da mu pomogne. Nakon njegove traume, sve se vraća u normalu. Pod broj 5. Kosa može biti simbol. U mnogim kulturama, kosa je simbol identiteta, autonomije i kontrole. Oduzimanje kose bez pristanka može simbolizovati gubitak moći i lične slobode. Šta su kreatori zapravo nameravali? Iako John i autorski tim nikad nisu potvrdili ovo tumačenje, ono se uklapa u širi ton serije. Courage se često suočava sa psihološkim hororima i bitkom kontrole nad sopstvenim telom. Mnoge epizode obrađuju stvarne ljudske strahove, napuštanje, trauma, zlostavljanje i manipulacije, samo kroz crtanu hiperbolu. Ova epizoda nije o intimnim odnosima, ali jeste o moći, kontroli i pristanku. Fred ne voli samo kosu. On voli čin narušavanja, trenutak kad prekorači granicu i ostavi osobu bespomoćnom. Fred je postao kultni lik jer je bio jeziv, bez kapi krvi ili nasilja. Njegov prazan pogled, tiha pesma i potpuni prezir prema tuđim granicama činili su ga strašnijim od većine pravih čudovišta u seriji. Mnogi fanovi nazivaju ovu epizodu najstrašnijom. Hajde da napravimo iceberg rang listu epizoda iz Courage the Cowardly Dog. Prokletstvo kralja Ramzesa, 3D duh, ukleta ploča, monotono mumlanje. Ova epizoda je traumatizovala čitavu generaciju. Neprirodni CGI izgled Ramzesa bio je toliko jeziv da ga niko nikada nije zaboravio. On je verovatno jedan od najpoznatijih negativaca iz serije. Freaky Fred. Mnogi fanovi ovu epizodu tumače kao nasilje, prelazak preko granica i zlostavljanje. Kac. Killer pauci, smrtonosni klubovi, smeštaj iz pakla. Kac je uvek nasmejan dok pokušava da ubije. Njegov glas i ponašanje čine ga jednim od najjezivijih ponavljajućih negativaca u seriji. Kuća nezadovoljstva. Nasmejano Mesićevo lice preti Muriel i Eustace-u jer nisu dovoljno produktivni. Nije zlikovac, već neka vrsta božanskog sudije. Epizoda deluje više kao paganska legenda nego crtani film. Le Quack. Francuska prevarantska patka. Na prvi pogled smešna, ali ispod površine manipulativna i opasna. Krade identitete, hipnotiše Muriel, izaziva medicinske traume. Zastrašujuće realno. Maska. Ova epizoda je bolno realna. Maska, nasilje, priča o prijateljici zarobljenoj u toksičnoj vezi. Nema čudovišta, samo surova simbolika poricanja i traume. Dr. Gerbil, sadistički doktor, veže Courage-a i priprema se da ga otvori kao laboratorijsku životinju. Sterilno osvetljenje, skalpeli, klasična muzika u pozadini. Čista medicinska noćna mora. Ovo zapravo podsjeća na jedno od najgorih poseta zubaru. A pazite, jednom su mi vadili 3 umnjaka odjednom i to mi nije bila najgora poseta. Najgora poseta mi je bila kad sam bila mlađa, išla sam da, popravim par karijesa i puštali su mi One Direction u pozadini, bez anestezije. I od tada, ja sam se uvek bojala zubara, ali od tada sam se jako bojala zubara. Demon u duše. Muriel postaje opsednuta. Totalna parodija The Exorcist, ali dodatno jeziva jer je u pitanju Courageova majka, koja sada pokušava da ga uništi. Veliki fusili. Putujući lutkar pretvara Muriel i Eustace-a u lutke bez života. Kraj epizode, Courage pokreće njihova beživotna tela, pretvarajući se da su živi. Nema muzike. Nema srećnog kraja. Samo tišina. Ja mislim da je ovo meni najtraumatičnija epizoda. Jer kao mala naravno nisam mogla znati da su oni mrtvi, ali mi je uvek bila toliko jeziva i sada kad sam zapravo naučila njeno pravo značenje, no, apsolutno no. Pogotovo jer kako stariš, ljudi oko tebe će da umiru, jel? I nekad je samo lakše pretvarati se da su i dalje živi i kao da se to nije desilo, tako da ova priča je haos teško. Poslednji Star Maker. Pratimo par svemirskih lignji koje su razdvojene i jedna je poslata na zemlju. Bila je trudna, ali ljudi pokušavaju da je nađu i kidnapuju. Prioritet ove lignje jeste da sačuva svoje mlade. Ona umire, ali srećom, Courage i Muriel su bili tu da spasu njene mlade. Kula doktora Zalosta. Zalost je zelena kreatura koja širi tugu jer više ne osjeća radost. Nije zao,
samo depresivan. Epizoda zapravo govori o kliničkoj depresiji i emotivnoj otupelosti. Courageovo poreklo. Njegove roditelje je oteo zli veterinar i lancirao u svemir. Courage je ostavljen, uplašen i traumatizovan. Odatle dolazi njegov strah. Epizoda prikazuje bolnu istinu o napuštanju i gubitku porodice. Šta možemo naučiti iz ovog crtanog filma? To je da čudovišta nisu najstrašnija stvar ove serije. Najstrašnije je bilo to što ona predstavljaju i činjenice da je Courage sve to nosio sam. Courage the Cowardly Dog nije samo čudan crtani film sa jezivim likovima, zvukovima i muzikom. To je duboko, simbolično delo o strahu, ljubavi i otpornosti. Ispod grotesknih likova i čudnih zapleta nalazi se dirljiv prikaz toga kako i najslabiji među nama mogu pokazati istinsku hrabrost kada je to najpotrebnije. Bez obzira na to, da li seriju tumačite kao metaforu za traumu, kao nadrealno ogledalo podsvesti ili kao briljantnu horor komediju za decu. Njena mitologija i dalje proganja i inspiriše gledaoce širom sveta. Na kraju, Courage nas uči. Prava hrabrost nije odsustvo straha, već činjenje ispravnog, čak i kada si prestravljen.